allah o laatike o seerali ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo oɗo aya ɗeɗo aya je holli wonde nulaɓe allah ɓen fof ko ya gomɗin jumla tan wonde ɓe fof ko allah nuli ɓe attiɗo e sakkitiɗo ɓe fof ko ɓe nulaɓe allah e hoore gonga wa qad bayyana allahu taala fi kitabihi alhikmata min bi'sati rusuli lkiram gomɗi allahu on ɓangini ka deftere mum ñeñade ka deftere muɗum o ɓangini nafoore nulgol ɓe nulaɓe tedduɓe alhikma nafoore nden importance on alayhimu salatu wassalam yo julde kisi e woni e hoore ɓe nulaɓe fa qala taala allahu to ɗon o wi ka ɓanginangol en nafoore ko ɓe nulaɓe nulira sabu ɓe nulegol ngol o wi rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul wa kana allahu azizan hakima rusulan ko nulaɓe mubashirina ko weltinayɓe wa mundirina ko rentinayɓe li alla yakuna fiita laatano linnasi yimɓe ɓen alallah e hoore allah hujjatun hujja bada rusuli ɓawo nulaɓe ɓen wa kana allahu allah woni asisan ko tedduɗo hakiman ko ñeeñuɗo fiwata yimɓe ɓen heɓi hujja e hoore allah neɗɗon no yiɗɗaɓɓugol laawol yaltirgal feloore fiwata yimɓe on e wiyoygol nela allah minen a nelano woɓɓe amin min andano ko honno min rewirte min tindinano ka min yeetaka min hollaka min anda si meɗen anduno hara a nelno woɓɓe ɓe yeeti men ko honɗum ɗaɓɓirɗamin ha a tawano miɗen wakkili min gomɗinani min jaɓa min hoolo min gollitira ay allah tigi o janti o wi wa kana al insanu acthara cheyin jadala neɗɗo ɓuri sattude piiji ɗi fof wawgol dukkude fi daltingol dalilji fiita felore jokku ɗum e hoore golle mum bonde ɗum noon allah itti hujja on few ko ɗum ɗo allah ko nuliri nula ɓen ko fi wota hujja woni e hoore makko allah fi joni goɗɗo feni allah ko ɓay tun a waɗano hunde kaari ko ɗum hayno mi waɗa hunde kaari ɗum lorota allah goy kono kanko o yiɗa toñugol few o wi wa ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo yuminuna heɓe gomɗini bi anna jamia rusuli wonde dendanagal nulaɓe ɓen yad'una li aslin wahidin hiɓe nodda faade e daƴƴere wotere bindere wotere huwa ɗum le tawhidullahi ko wotindingol allah fil ibadati ka dewe wannahyu e haɗugol ani shirki e shirkangol allah fal islamu l'islamu on dinu jamii l ambiyai ko ɗum woni diina dendanagal annabaɓe ɓen wa in tanawwa'at shara'i'uhum haysi shariyaji maɓɓe ɗin waɗi noneji serti hasaba dhurufi wal hajati embere e fewndoji ɗin embere haajuji ɗin la yaqbalu llahu gayrahu allah jaɓata sina dina l'islamu kan qala taala allah towɗon o wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu ttaghut gonɗi men immini e mofte kala mofte nulaɗo mofte be mofte men immini e maɓɓe nulaɗo on nulaɗo ko honɗum o wi'iɓe ko honɗum o nulira ani ibudullah ko yo rew allah wajtanibu ttaguta woɗɗito ɗon ɗi bewɗi bewnoji ɗum ɗo holli wonde nulaɓeɓen fof konngol ɗo ɓe yettini e yimɓe maɓɓe ɓen ɗum holli ɓe fof koye dina l'islamu ɓe jogino kono shariaji ɗin telen ka huwodire haray no serti no gasa no dagorno kamɓe no ɓe yeeyirta noon ɓe soodira ɓe resa ɓe accita ɓe gollina ɓe gollana ɓe luwa ɓe luwina ɓe luɓa no gasa e enen hara nokkel goɗo serti
kono wigol allah ko gooto shirku no harmi ɗum ɗon ɓe fof ko ɗon ɓe fottono e nden daƴƴere ɗum wala gadi arsala llahu taala rusulan wa qala taala allah towɗo ngo wi kadi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun o wi men nelaali ko adima an muhammadu nulaaɗo wo nulaaɗo sina men wahaya e makko men sowndotomo men yeetomo wonde ko hani andugol kon ala reweteɗo allahjo goɗɗo goo sina min fa abudun rewela nulaɓen fof ɗon ɗo ɓe yeetan yoɓe noddu wonde ko allah gooto fota e waɗede allah kanko tun rewete wala kadi arsala llahu taala rusulan gomɗi allahu towɗo ngo nuli nulaɓe wa ambiya e annabaɓe kasirina ɓe buyi min hunno e maɓɓe man zakarahum lana ɓe o jantani en inɗe mum fi kitabihi ka deftere makko aw ala lisani nabiyihi ma e ɗengal nulaɗo makko on wa min hunno e ɓen nulaɓe e annabaɓe ɓe o nulno man lam yuhbirna anhum ɓe o humpitali en fi mum few qala taala allah towɗo ngo wi walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk gomɗi men neli nulaɓe ko adima no e ɓen ɓe men qissanima min fillitanima fi muɗum no e maɓɓe ɓe min qissanakima few min fillitanakima fi muɗum min wowlali fi muɗum few والذين ورد أسماؤهم في القرآن 25 رسولا ونبيا بمب إند مودون جولك القرآن ko ɓe nogay e jowo hakkunde nulaɗo e annabajo en wi kala nulaɗo ko annabajo ko na annabajo be woni nulaɗo inɗe nogay e jowo wolama ka alqur'ana jentiteɓe ɗo adamu adama abul bachar kanko woni baba neɗɗanke fo go'o idris ɗiɗo nuh tato hud nayo salih jowo ibrahim jeego lut jeɗɗo ismail jeetato ishaqu jeenayo yaqubu sappo yusuf go'o shuaibu ɗiɗo ayyubu tato zulkifli nayo musa jowo harun jeego dawudu jeɗɗo sulaymanu jeetato ilyasu jeenayo alyasau sappo woni nogayo yunus nogay e goo zakariya nogay e ɗiɗo yahya nogay e tato isa nogay e nayo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam nogay e jowo kanko woni khatimul anbiyai wa rusuli salawatullahi wa salamuhu alayhim ajmain ko ɓeeɗo inde muɗum wowlaka alqur'an fakadi faddala llahu gonɗi allah ɓurni subhanahu wa taala sena e wodanimo towal wodanimo bada al anbiyai yoga e annaba ɓen war rusuli e yoga e nula ɓen ala badin e hoore woɓɓe goo hiɓe ɓurdi allah ɓurni woɓɓe e hoore woɓɓe wala gadi ajma'ati l ummatu gomɗi mofte ɗen fof fottani ala anna rusula wonde nulaɓe ɓen afdalu kamɓe ɓuuri moƴƴude min al anbiya e di annabaɓe ɓe war rusulu nula ɓen kadi bada dalika ɓawa ɗum ɗon mutafadiluna hiɓe ɓurdi fima baynankoni hakkude maɓɓe tawa nula ɓen no ɓuuri annabaɓe ɓen si lutti kadi hakkude nula ɓen kamɓe kadi ɓe ɓurdi wa afdalu rusuli wal anbiyai ulul azmi ko ɓuuri moƴƴude nula ɓen e annabaɓe ɓen fof ko jomiraɓe pellital ɓen wa hum hamsatum ɓelle ko ɓe jowo ɓen woni patron ɓe maɓɓe ɓe fuɗɗoriɓe nabiyuna muhammadu ko annabijo men on muhammad wa nuhum e annabi nuh wa ibrahimu e ibrahim wa musa e musa wa isa e isa ɓeɗo jowo ɓuuri moƴƴude ɓuuri teddude e annaba ɓen e nulaɓe ɓen fuu
salawatullahi wa salamu alayhim ajmain julɗele allah ɗen kisi e makko woni e hoore ɓe fof maɓɓe. qala llahu tabaraka wa taala allah tedduɗo mawɗo o wi fi ɓangingol ɓural ɓeɗo jowo wa id akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bni maryama wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. o wi gongi men ƴettidi e annabaɓe ɓen aadi ɓen ƴettidi e ma an ɗo woni muhammad woni goho. wa min nuhi min ƴettidi annabi nuhu kadi aadi woni ɗiɗo. wa ibrahima min ƴettidi annabi ibrahima aadi woni tato. wa musa min ƴettidi e musa aadi woni nayo. wa isa bni maryama min ƴettidi e isa ɓiɗɗo maryama on aadi woni jowo. wa akhadna min ƴettidi minhum e ɓeeɗo mithagan aadi galidan tiiɗudi tekkundi wonde ɓe yettinayi ko ɓe nula kon ɓe laaɓane moftal maɓɓe ɗi reedu ɓe waajoto ɓe jertinayi ɓeeɗo jowo woni patron ɓe ɓen ka annabaɓe nulaaɓe. wa afdalu ulil asmi nabiyul islami ko ɓuri moƴƴude noon e ɓe jomiraɓe pellital ɗo jowo ko annabijo l'islam on ɗum ko muhammad wa khatamul anbiya e timmode annabaɓe ɓen wal mursalina e nulaɓe ɓen wa rasulu rabbil alamina nelaɗo jon tago e jeyɗo tagore nde. wa sayyidu waladi adama koho ɓiɓɓe adama ɓen fof muhammadu bne abdillah oɗo muhammad ɓiɗɗo abdoullahi sallllahu alayhi wa sallam. qala llahu taala allah towɗon o wi ka ɓangingol ko nelaɗo hombi nule ɗen o wi walakin rasulallahi wa khatama nnabiyin kono nulaɗo o na baba ɓiɓɓe mon ɓe na babirawo mon ko woni tun kanko ko o nulaɗo allah ko o timmode annabaɓe ɓen timmode o hombirɗo annabaɓe ɓen. wa ahlu sunnati wal jama'ati nde fedde nde wonde nge janngude ɗo wiyeteɓe ahlu sunna wal jama'a yuminuna bihim jami'an hiɓe gomɗini ɓeeɗo nulaɓe annabaɓe ɓe fopp maɓɓe. man samma llahu minhum ɓen ɓe allah wooli inde muɗum wa man lam yusammi e ɓen ɓe o jammitali inde mum min awwalihim ɓorde e attiɗo ɓe on ɗum ko adama ila akhiri ha e sakkitiɗo maɓɓe on wa khatamihim e timmirɗo ɓe on wa afdali e ɓurɗo ɓe on ɗum le nabiyina ko annabijo men on wa imamina almamijo men on wa qudwatina ñembeteɗo men on wa mursidina tindinowo en fewna en on wa qa'idina ɗowowo en on muhammad ibni abdillah muhammad ɓiɗɗo abdoullahi e salawatu allahi julɗel allah ɗen wa salamu e kise makko alayhi woni ɓe annabaɓe e nulaɓe aji men ɓe fof maɓɓe. nde ɗo fedde ko noon ni nde gomɗiniri inde gomɗini wonde ɓe nulaɓe annabaɓe fof ko ɓe gonga wowlaɓe fimum e ɓe wowlaka fimum. wal imanu bir rusuli imanu mujmalum gomɗingol nulaɓe ɓen ko gomɗinal mumangal. wal imanu bi nabiyina gomɗingol nulaɗo men on wa rasulina annabijo men on wa rasulina nulaɗo men on muhammadin ɓiɗɗo wiyeteɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam imanum mufassalum on ko gomɗingol fense nango ko gomɗinten wonde moussa e isa e ayyuba yunus e huud e ɓeɗo fof ko goɓɓe wiyeten tu ko allah nuli ɓe anda amma tefu kande ko honno ɓe juulirayno honno ɓe horirayno ko honɗum harmuno e tenen ka desal ko honno ɗum ɗon en fawaka few koyen gomɗinal mumingal gomɗinal jumla global amma nelaɗo ko kuntum gomɗinirtamo yagtadi ngal gomɗinal no landi dalika ɗum ɗo minhum e maɓɓe ittiba'ahu jokkutugol mo kanko naɗo sallallah sallam fima jaa bi ko addi kon min rabbi modde jeyɗo mo ala wajhi tafsil e yeeso fense amma nulaɗo on kanko ko ya gomɗimo taw jaɓa ko allah nulimo ko addi kon ko gonga joni noon siko julde ndaara julde nde ko honno juulirno
gomɗina ƴettirano juulino noon korka ko honno hoorino hajji ko honno hajjirno zaka ko honno ittirno ka jommugo ko honno wanno wi ko farilla woni ko sunna jokkirama ɗum ɗon ɗo ko par détail dewal ngal fof ɗo e wadde ngal iɗa hani landade consulta nelaɗo ko honno nelaɗo waɗirno ngal dewal ɗo sabuna sa waɗiral no waɗirino waɗanda waɗanteɗo waɗɗa fewdo ka watteɗo waɗirɗa no waɗirteno allah faalaka o jaɓata ƴettori allahu subhanahu wa taala yo allah o jaɓan en dewe ɗen waɗa en talibaɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗanɗo en faljireji ɗin fof o yaafo en bakkatuji men ɗin wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina amin